Mama wakwaba aha eye GCN page so midin e de adwoa searching ena ni de kan wo de ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so wo be ya notification ene sa ni news e de betun bia wo be ye bi atie anase wo be ye bi ahwe e wo GCN page ha na akokora bi a wanya 70 years ena ne ho akire ni emema kra ebimu aden yen kasa mu nyina ebimu mana eyeda asem na ehamo 70 years papa penimu a wadu sei wone abofra wanya 12 years akoda na abofra no anyem na sisie papa ya wanya 70 years wo bejelu na omo ama wahe na wakotwa ahe na aka wahe na watimi da be abefia ba beje wahome ne nyame frɛ wa wakɔ na ensebe no ekoso ewo eye Angel FM Kofi Adoma wani ne anapa show a oye wo ho na ebeto odwa na ensem ne minchire mu kakra papa penimu a wanya 70 years obi ne baba wanya 12 years one abofra no akwakodi ehia abofra no yinsin aba na asem no akopie mu wo court na de nti asem no ekopie mu wo court nka enya nko court kra but em say abofra no ni parents demand sika efi papa ne ho na papa no kire se ono de yampa oye tupe no ye yo oye tupe nti abofra ni yinsin na onye me no de nyona but oje tumi so oye tupe na papa 70 years oye 12 years ade papa wanka sempa ho odin be na wo wama na sa abofra na wakofa ni esanyo ode ababe san wi na dofo yentie asem no emu enchiremu ni bi kra afa angels no ebi akokra wanyem 12-year-old ho video ewo ho yebebo akokra no na yetie nti akokra mpacha abusiafo obetumi ahwe akokra no akokra na akokra no na akokra na wadi file 12-year-old na wanyem no ono na okura poma no menka ono okura poma wo kono ono ene ai we 70 years 70 no bo okura on sorry bi ai she and I'm say how many years 70 and 92 that that's what bro say enti ama boy akokora ya ma ne nitra ne se one 12-year-old no but ono so bo ninkuru okoto do one ne di nkomo kakra e bebo e no but ye ni kan tie de ekoso okoto no me da se enene nansa me ho na menya akọ se issue BSc na ama we de ejidi se one abetimi de eche na me se da se de su ablekuma olebu efi a omutimu no na BBS na me so den na asi ma me ntie muti me de ekire ekokohwe na efie ho no ye kama kakra na akwala no na me di kan ene ne di nkomo na akwala no Facebook for no o ma basese a o mu bisa sa akokora no we mpacho mo mfa no nto so na wo mu hu no da bi me pebe bi on nante ye akora hwe hey anti otimetro no pa because for mana o de ama enti meni akwala ni di nkomo akwala ni wo mfinhia ade no bobo ne trouser ne nan no ne nan ye ne ya just ne nan na ase ne kotodwe but ne nan na toso miensa ne de ndi ahoden wo ma watumi de afaya ayi endi ejawo ono akasa kasa ahoden this is it 70 let's 70 de onyi bia onyi bia sa o anya wo bia sa me ne be ma be we ni kotodwe na ye nti na okura poma nye so wo ya akokora bi e boro 70 years sese wo mu edi 70 wo kurom ha ne hwe sese wo mu edi 70 ne hwe so verses 12 o kasa sa na nkrofo bedwa verses 12 Elias mu 74 na wo Elias 12 there Debi akola ne de na no de asema wo kan na me ma o yes 70 no ya akokora no wo yes wo ankasa yi asopese 70 wo ka 70 akokora de na 70 e nyina so o debi me ka se ya ko jubili kwara jubili we ni say sema ho ba bi a na check nesa check for aburi area ho former me coffee be careful
ama to aso na do minim dia wo ka no but oh share the comparison 12-year-old na ho den versus there be say 12-year crowd there woni matopabu wono wo share da nim say dia ye yo no ja yes o dia ma nchire mu beti ase si me ni akwala na di kan twetwe nkomo na me bisa ne say dey potin na si ye na o chese one ne nana na ti wo fie ho na papa ye friend ya alasa na ya alasa ono yakofa na base ye beka se yakura ase agoji bro machine ya de yam efi mekanika machine ya de ebi na efiera na kofa ne de na ba na watobi na ote ano na o ye adwuma nti o ye adwuma na wa ya account da me fiera no na papa ne chese na na ma bia eni ne ho nti papa ne kofa na ma mienu aye ne last month 2 buy baako e wo 15 years ne last month kra wo 15 years ne ba pani e wo 40 years eye papa nti okofa nkwala mienu ni by 15 na him say 18 years okofa mba number 12 years yi adamfo sanse omu nyina ko school nti efie ho no na nkwala ne so na ye abrabeda ye nche because ye papa eda afidie warehouse wo ba bi oyamade ne kwa na order nti ye abeda ye nche ewufie ho na kwala ne say yo to bo ne nana no ne te no amane na ne nana so na afofo ne se beda omonche na papa ne na dem wo bidia ene ekọ na koda dem ho bi eno see you akola sorry no koda dem ta akola ne se one ne na afofo ne da dem ho afi obi hu se papa ya ba ro ho nti straight dress we ya akola narration okay. Na papa na peja na taade en o se first day papa ne ka che ne se ni obeye no onim na wo ka kire obi a ne ma ne kora ye ne na afo ka obon mamane a wanwu a obekunu nti o hwe yi na wanka kire obi a eno se wate eno da hodi ena ja papa ne ye ni obeye eno koe ma me bisa ne se papa ne mpen dodo wa he eno ne odae eburo baako o se ani enum o se eburo enum enso o se ani ekire o se ono kra wankan dodo no ena msinti ebedu 10 edu o se debi na be 7 na msi 7 times ni nyina wa ma obi amane eno se debi wanka nche obi asanse na osuro na ehu woni mu pa na mse nti wanye san bia wanteatia mu o se debi na papa no ese onim na otea mu na obi tia ana ne ma na da ne nche ne kra tia obekunu eni nti no wanye dede na wanka bibia so wanye dede bia nchire obi a na mbisanse se den na esi na reho sam ne se se akwala ne nyem wanyem enye se wanyem 12 years no papa ne na da ama wanyem na esanse ade ne baaye na eyehu ni soa no so afi na wa besra wo mofie ho ene hu se akola mi nchia na watena 2 years pe na me de ne ba ablikuma so ne na metena esanse na adwuma ase ntimi hwe no de ne ba 2 years pe ni no so ba besra ba no hu se ni nua ketua no aye ho ya adan a o si on de onim ne ye akola ne kra nim so onyam onim so anyim na ode ne call hospital but o mumia nhwa akra no o ya 12 years dey ba bibi ntima ntwa nani ama okay dey ye hu no from ne kon no eba to nti akwala 12 years no onini akwala ne se wa ntimi ama obi amane sanse papa anti dey say nafu ye ho enyensen wo nafu no asat now anope ya me ni sister kasain o se omde ne call hospital enura ene ne nansa nyinsen moje ture ne nansa nyinsen na say nyinse na say o de akoso because nene nansa nene enra nyina na kwala ne di hospital akoniaba emoko police hospital no ka omo ka say it's likely say na nka say yeyi ma ne sense na oblidi ene nansa me ne ka say nyina na oblidi pa hu say na obre pa na no na mi wie na mi bisa say na eja eku we ni asu aposifo kra ahwehwe no enti anya aposifo no kre omo agbadwuma omo ti asem no complaint ni ba ya enom di meka koso papa em na me ka se me ne papa e bi twetwe nkom na me bisa ne se ababa we se woni nada ana so nyinsen ne de enye ono a na emom ono odi 2 pe akokra no asem ono kan no se 2 okay osi 2 pe eno ye sign no kra che ye betie no de cheche mu ye na me se na de na nyinsen ne nya odi a ene on cheche eno obekire mu se okai pa last year March assembly March o se akwala ne beda adem enyo no fra akwala no na mumo ohwa na ne mane ka chen se
o madam fo na beda dem ho no da hwa no hu se akwala na sori aba ne nchen e no de ne nsa be fefa ne ho saa e no se onfa no e nam so onfa ne sen e no se akwala ne se o person ne da e no ka che ne se da bi fio wo ya akwala me enye saa wo ya saa pa mebo na na amane na efira na amane e no se akwala ne ka che ne se so ka che ne na o ka churu bi a ono akwala ne beku ne ho enti wanye e na akwala ne koye e na msi but akwala ne so ne da 7 times no si da bi o first time no wanye second time wanye akwala ne ba third time wanye ba ne to so 9 no eni akwala ne ba ye na wada e no sande ne nsa fefa ne ho saa na yi